U okviru projekta Impulse Wine nabavljena je dodatna oprema za unapređenje laboratorije za analizu vina. Prvi deo neophodne laboratorijske opreme je nabavljen u toku prethodnog projekta Metris Wine u toku prošle godine. Kroz projekat Impulse Wine je nabavljena i dodatna oprema, tako da je sada šumadijska laboratorija opremljena najsavremenijim uređajima za praćenje proizvodnje vina u različitim fazama. Moderna proizvodnja vina se teško može zamisliti bez kontrole celog tog procesa koji je često nije lako iskontrolisati, obzirom da ta kontrola zahteva ozbiljne investicije, ozbiljnu opremu, ozbiljna sredstva da bi se to sve ispratilo do kraja, a da bismo opet na taj način mogli da podignemo nivo kvaliteta na jedan viši nivo i ujedno da ujednačimo, jer jedna od primedbi ljudi koji se razumeju u vina je bila da imamo prilično neujednačen kvalitet vina u Šumadiji, pa smo na taj način pokušali da taj proces i kontrolu tog procesa kroz praćenje osnovnih parametara iskontrolišemo i podignemo na viši nivo, tako da učinimo dostupnim svim pojedinačnim proizvođačima, jer često je nepotrebno duplirati ili multiplikovati raznu opremu koja je u funkciji mesec, dva, tri, a ostalo vreme stoji zaludno. I zaista nema potrebe da svaka pojedinačna vinarija ima svoju laboratoriju, ako možemo da imamo jednu koja će biti kvalitetnija i bolja i modernija, nego da imamo svi pojedinačno neke skromnije. Tako da se nadam da će ova laboratorija doprineti pre svega poboljšanju kvaliteta, ujednačavanju nivoa kvaliteta, a ujedno ćemo pokušati da je organizujemo kao jedan mali profitni centar koja će pružati usluge i drugim zainteresovanim licima, kogod to bio, uz naravno simboličnu nadoknadu, tako da bude samoodrživa i da kroz vreme nastavi da postoji rad i na korist svih nas. Laboratorija omogućava praćenje procesa u realnom vremenu, brzu i blagovremenu reakciju u cilju unapređenja i ujednačavanja kvaliteta vina vinarija članica udruženja. Kroz projekat je zaposlen tehnolog koji je na raspolaganju svim vinarijama članicama. Pa obavljamo fizičko-hemijsku analizu vina i šire. To radimo, dobili smo jedan nov uređaj u okviru projekta Impulse Wine, jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije. To je jedan uređaj, savremeni laboratorijski uređaj koji radi na principu infracrvene spektrofotometrije. To je uređaj koji za veoma kratko vreme, minut i po dva, može da odredi parametre. Na taj način imamo kompletnu sliku o datom vinu da možemo da reagujemo na prvo vreme. Jako je bitno u samoj tehnologiji pratiti sve parametre tokom proizvodnje da bi mogli da dobijemo jedan kvalitetan proizvod. Ovo je posebno značajno kako za male, tako i za velike vinarije, jer su se do sada ove usluge plaćale. Slati su uzorci u udaljene laboratorije u zemlji, a broj i kvalitet rađenih analiza je bio na mnogo nižem nivou od ovog koji je omogućen. Ovaj video je kreiran uz financijsku pomoć SDC. Sadržaj ovog video materijala je odgovornost implementacionog partnera Centar vinske kulture i ne odražava stavove SDC.